Pa super je bilo, nakon dugo vremena opet sam bio tu na raspolaganju treneru. Zadovoljan sam da sam se opet vratio ekipi koja ima vrhunske rezultate, stvarno neporaženi smo i svaka im čast na toj seriji. Ja, tak je to v nogometu. Mi smo dali sve od sebe, išli smo na pobjedu, dali smo gol. Na kraju se tako poklopilo da smo dobili gol poslije 90. minute, nažalost, ali imamo 6 bodova prednosti, tako da nismo u lošoj situaciji nimalo i imamo svoj cilj koji pratimo. Pa teško je, najgore je kad si ozlijeđen. Moraš puno više raditi nek dok nisi, na primjer. I teško je to gledati sve sa strane, ali čovjek se mora priviknuti na to i mora biti spreman na te stvari i ja sam sretan da se to završilo sad.